والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد جماعة bugünkü sabağımız bağlı oturum je periştelerden duasına arzıgan oturum. Aytör ökönün biri. Farz namazdan keyin zerikpey, жалын қолонбой отырып, Аллах Таалаға дуа қылу отырымы бұл ең бағалы отырым. Сатып алғыс отырымда бұл. Эмнеге бағалы отырым? Отырыштар отырымдар арғандай болады. Бүрі чай ішіш үшін, құрсағын тойғоз үшін отырады. Бүрі ушақ уғу үшін, же ушақ айту үшін отырады. Бүрі бүріні жөнлі күтіп отырады. Бүрі тасма, кино көріп отырады. А бирок намаздан кейін қазір ушул отырым, намаздан кейін аятал күрсіні оқып, 33 жолы Субханаллах, 33 жолы Алхамдулиллах, 34 жолы Аллаху Акбар дегендегі отырым, бұл қайталанғыс отырым. Аны бұл отырымды, жана бұл отырымдағы периштенин сізге қылған дуасын башқа учурда ақша беріп те сатып ала албайсыз. Угуңанда Абдуллах ибн Маслама Абу Хурайрадан риwayat кылат. Абу Хурайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риwayat кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Ал-малаикату тусалли аля ахадикум ма дама фи мусалла." Периштелер сизге дуа кыла берет. Siz namaz okuğanla ordunuzdan жылбай тұрсаңыз, не қазір? Ушул отырышта азыр периштелер бізге дуа кылып атат. Мейлі бұл жерден шығып мечіттің арқы бұрышына, бұл жерден шығып арқы бұрышына жылып отырсаңыз деле. Мусалла деп намаз оқый тұрған орын. Bir орындан емес. Иши кылса мечіттің içінен bir жерден орын алып отырса. Daha qaytalayım. El-melaiketu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Perişteler silerdinle büröңөрgө tınbay dua kıla beret. Al tağıra koşa namaz okuyan insan namaz okuyanla orunlarının birinde tursa. Melem yuhdis bir şart menen bürok namaz okuyan orunda ciye meçitin içinde oturganda melem yuhdis ataylap daratın sındırı ürbese. Şart daratmen oturuş gerek. Kantip dua kıladı? Men ayttım, бұл oturum periştelerдің duasına arzıgan oturum dedim. Qarаңыз, perişte sizге dua kılıp atadı. Allahümme gfirlah. Allah'ım bunun günahını keçir. Subhanallah. Kebir günahlar var. Sizden estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım keçirim sorayım degenizde de geçirilbey turgan. Kebir günahlar var, namaz okuganda da geçirilbey turgan. Kebir günahlar var, zekat berilgende de geçirilbey turgan. Oşolar periştelerden kılgan duası menen geçiriledi. Qaran. Al perişte Allah menen tüz baylanışlar. Allahümme gfirlah. Allah'ım günahını keçiresin sen. Sen keçirүүчүсүң, keçirүүnü kalaysın. Sen benden günahını keçirүүnü süyesin. Allahümme gfirlah. Andıktan uşul bendenden günahını keçir. Anın etim olbaydı. Allahümme arhamhu. Allah'ım bunu öz ırayımına alasın. Allah'tan ırayımına alıngan insan iki dünyada kor bolbaydı. Bu dünyada da bakır yaşosu menen yaşaydı. Ahirette 5 menen sıylanады. Periştelerдің duasına arzıgan oturun. Қағылайындар. Намазда кейін шашпай, жай барақат, отырып, қылынған дуалардан кейіндағы өзіңіз үшін дағы емнелерден сейтелеңіз. Біреу айтқан сізге дуа қылып қойды. Аны есіңізге түшірің. Кішіне Алланың үйінде bir сағым қосып отыра тұрайыншы, шашып шығып кетпей. Деп кішіне өзіңізге келің. Анкен ислам ғалымдар айтады. Мечіттің içindeki mümin musulman
su içine erkin koyu verilgen balık siyahtı. Kene süzgen balık siyahtı. Mümin musulman meçitke girgendigine rahatlanat. Qarang, al endi meçitin içine girgen çala musulman al kapaska salıp koyulgan bulbul siyahtı. Kançalık mıқты сайраган шақтағы bulbul kapaska koyulganda al сайрабай koyot. Meçitke girgende kısılıp oturat. Kaçan çıkıp ketetkemin, kaçan çıkıp ketetkemin dep. Сайраганды мына ол жерде көрсөтүш керек, сыртта эмес. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. Ар бириңер namazdagıday soğup alıveresiңер деп атат. Şartын qarap durun eме. Ар бириңер namazdagıday ile soğup alıveresiңер. ما دامت الصلاة تحبسه. Al adamdı namaz meçitten de çıkarmay tura turgan bolsa. Qaysı namaz? Asır. Asırga чейин ушул жерде bir kitap okup durayın dep жөн эле кыргызча kitap okup tursa дагы 5-дин жана асырдын сообун окубай отуруп деле ала берет деп атат. Asır келгенде asır окуганда өзүнчө сооп берилет. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. Үйүнө чыгайын деп атат. Жок. Барбай эле турайын, ушул жерде эле болоюнчу деп намаз гана аны мечиттен чыгарбай турса эле болду. Ал ошол намаздын сообун алды иншалла. Асыр келгенде асырды окуйт, дагы сообун алат. Андыктан муну бул отурум периштелердин дуасына арзыган отурум. Же баасыз сатып алгыс эң мыкты отурум деп билиң. Кээ биркилер салам берип эле ыргып чыгып кетип атат. Алар жөнүндө жакшы көмөндө бололу. Сапарга бараткандыр. Сыртта бирөө күтүп аткандыр. Бирок эч кандай зарыл иши болбой чыгып кеткендер үчүн кулагына көмүш сырга. Мындан кийин намазды жай баракат отуруп дуа бата зикирлерден кийин дагы өзүңүз үчүн илахи бир рахат алып чыкканга аракет кылың. Периштелердин дуасына арзым. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим, برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.